UMLE kamaur keneng konstituensi ba Havingstone Karpran haringkat kinohingkai kikna school bar kikimik ba kila thungding haplau jangka Pamlaher Secondary School. Kani ka program la pelong sibenta banakhi kasingi penne mareng ke belaraki habaro situlup ka perthei. Hagring si lawan mayan dalang duba e phankon bade chairman ba penklaim bor khasati bade secretary dong kong Belinda kharsati bade headmistress kikna school bar kikimik ba. Habakren hagan isi nakalyang UMLE baderu nagiriu it mariang ulong bala donkam hagadong kathan ban sange no ban thambor kamai mariang namar kini gidei ki bakong santam yukun menriu ulong bakum kibriu de banle nagabenta kamariang namar kamariang ka ashibon gi jimuntoi badonkam ru yangi bansip klyang ya kamai mariang hagani gisi la yo ban samru yaki kusnam chekna kibla job hake ise writing bat painting halor kamariang kabla le dekna jongkani school job is a quiz competition of a day but environment day dai jing tapti bajang lagi but competition first prize painting competition we have long ready option ball cream second prize cái này cái lòng cái bát ta cái bát cam tam vậy cái lòng pro one pro cái này phục thị tiếng snow bên ai không lấy ya baro cái ta cam tam ya sa đi cái lòng MLA cái program đi lúc bên ai không lấy cái là flight ball nang sar cái này cái sngay ban ya don kat ban ban ya sakiliam rồi Rengkat untadong rengkat terkestul ya kan ni kesini laban ong bakalong kesini ke bakrau kesini ke ba kerdo bala dang minang ya ke ben penengkam ban sumat pui ya kan ni ke marian ke bangi niyo kan jong mensa bat ya barok nadu isirman bat di paramembar jong eksekutif komiti dong kadong kene kat ngan hoong nimla ban ya don namar Iran nak jong ciput kam dan jingai kuplay kan di lot siaparo. Kita kerja dan pos kepol. Kita cepat nak kita kari berkerja ba uplay ula kerja negeri jogi dan ba ispa jo kemarin. Keba ujo kerhai mukimi ki cek beriu ki state jo India. Ki jauh tu dan pet jaga negeri luar jogi. Jaga negara Mikhail. But jitin kalau bandung kiri apa kena kerja jungi, kam geri kasih cinta. Kem kuasa berthai sepuluh lejong. Tentang nada teh agam persu. Mabalai imyo su kaler kum kaler apa kena jungi. Moga tinglong pengat jong kemariang keba sodok sokun keba bun dia pensukuen dia pun beliau. Dengan ni program ciplang berapor. Hak ni pernah hak santri coba jeliu, lalu sampai kenai sepanjang puan, astang lagi ke United Nations Environmental Program. But kita kena start batai ba, mak ini kalau ibu ba, kaum kendau kalau air bat kidin, kalau berdekam kita tak. But dan we start batai ba, nada yang kini ke dauslah ke bangir mentama kiberap. Kata kita sebab kata kita usah berjong, kalau kata sebab hendau berjong, kata larang no berpenyuk apa yang kita tu, cepo saus pas tam berpenyuk dia. Kita kata hari ini cukup mentah, kipun kini kita bukan kita dijongi, dan cukup kata sebab kalau kita usah kita sebab. Berapa mensyua ki, mensyua jongi. Begitu kita berkam berai kita way, kita berkam berai wat kita masir, pasu berat kita long kita sampai mo kita seiso, bat mentah padan kam ban ada kita way mo kita fertilizer bagi kue, bat lem kamta imyo ban kai yoso, yo cintu tep jongi. Sebelum kita beri biskuit kita berat tulpat sekat tulpat beri bat sakemding klau sepuluh. Pertama ki baru ki baca badan poga klau lagi lo kan bat mendawai kisim kiam tu. Pat kapta kini kalau
saung kanong tua ba ipulau berau jaga kami mariang. Tapi kibun ba kum kita gigi kipa isyam ba mangi pun menriu nilai baik kami mariang pat menta tingtingnya ikhyum mo balai kasit kini balai ba mo belum terhang te kadai kadau hi ba ni pun menriu nilai baik jaga kami mariang. Kabar pada kawai kalong ba kabar kadai ke urbanization ke bong tin pareng mo ke ba kacing khangya posor mo cing khangya so kalong ba kipun kibriu ki start ban song sesor bong pareng rural urban exodus ke ba kibriu ke ya ki dech sesor ban ni menetreli kita ban cing bana bat kem tadata di banwat ka macam de hoi posor ki biang dot mo jangan kam dai ke pelong pan kesor ke bakap nia kadu kata banang tahu kasor kamnong syuk bukit bakia mo yo kala eru masuk orang ikan kana kami kala er ke baca bo bat pucuk cimbun kali nak kitram kani ru kala er kamnong syuk koi sami bon cai cimpang balong balada kasor bodon simidan upriu kapani igini karbe semua gini kicabo tu sis prajar prosper metric ton bakak dadon simidan kasor gada upriu dan simidan ngot posor Kamu pemilu kini kami siapa sau nak santau hajar metric ton. Kita ketika cepat kami nampak sah. Kita kibun cimpang deh hujan. Kebetulan doktor kemana cuma deh kenus. Tuh pemperasaan itu. Atau kampung cepat kita lagi sama. Sana tid pilih kasih. Tolak sini sana. Kalau dia mentul, dia stop. Citra lah dia. Paro saudang kering ini apa? Yerap lang pa. Eh kena. Tayo ready no. Kendang ti sabi si Jlang. Baro. Kidon bersama wir ni. Dia ramlan belakang. Toke yele Sengap kena baro. Sengap lang kena. Bu idang kumbakat na yung bikin. Show buat show kara. Tiap ni. Sono yang apa sen tunang harus kena sekolah.